Hadirin ka jinya kendu padi Dr. Konferin padi officer pro apo jong ka Meglia bertuju di MNA jong Stoi ni officer padi Stoi nilas notu ya ke di Bocila Batai halo ka Cigrano Ekitiar di hospital MCH di naklen ka jongi Ibn kanu ji siushu namar ba dari pensyayangi baka jingla ka jongki tolong ba hadin ba tidak lino ya ti ka kai ba hospital apo mau keluar di naklen ka jongi naklen ka jongki tidak on site dar ba hadin live nai kin sawan rano biang ya ni tiar apo non stoi de ngir la kan sai mene apo meeting ba la kumno ba pilak pular ni live ban ra de ban poi pe la kam poi apo live nai ka ba ni te ide kibe di bangi habele kita rakam kata kena sisa baka ba ar dalam aga jing ko i ko pada minne tolong ba alor ka ti ka sibin hospital apa nang stoi ya ka ba nilai i sisa ka jing khatnya jo kinong pang hangki apa ka don ka por ba kitia ki haban tia habaran daru kena kalian ka jing ila aga jing ko ha i galong ba ide ban extend yang la dun san ko jing tia dan sispa jing tia nang ba ka jing sakri ba hangki kan long ka ba yai bai seleleng. Nah kalian jongi pengkuseng HNYM West Sel District hadian bagi Pak Kenduk lang nadu di besar jong kahel nadu di MLE jong West Sel District jongi tam ada jong kat bat minister jongi madam Prin dan nilayo ban katai seni pha hak wete bat kini di hostel ba nilayo ihi ya ki kendram kini ki tayo kidnai beladap namar ya kecingrak no jung tiar nang nena MCX sang ko jung tiar na West Kasihil kapo South West Kasihil kadai katau nomor ba ini kitiar ila sa pending hadu arsnem dan nakalian jung ki minister ki officer ila pensyai yangi baru ki NGO baru ki officer ba dai nomor katau ba ini kitiar ila sa slem pania kabu sibu hantu kala long ba kin expert ro dan rei nakata katau ba ki officer ila keren saya minta po penting ba nakalian jongki sorkar di madam apren bela hapo lai benai ila kularu engi ba kin sa upgrade bat kin sa pliru ikan jing tia sa po jing tia bat kularu nam ta kini kitiar di belara no sepo Southwest Kasihil kin sa ain ta kitiar di batmai tega mesej ke bangi ko ban wanra ban pensai ya ke pa ya kinong sunong jong West Kasihil District kalong ba tungin ya syak stom hapok lai benai ba nakaliang jungi kum kaseng bangin ya upkermen ya kecing kular jong kasorkar ba hadin lai benai bangin seyo pat dekwe pat kitiar kibat thamai ya kawan ngiyo pan upgrade pan kli no ya kan ka MCS san project hospital nam ta kilong kemi kelung kena hang ne po West Kasihil